Arsenal lenter khanglat ki club na Germany ye ke PSG ban yora ye ke UEFA Champion League pedang semba ye piki paralog ki bicupet ye ki video hakane ke channel la darang dai PE bedang temai semba ban subscribe ye kane ke channel ha usnam baladap kalantia jong ke PSG ha ke Champion League kalakot dang ha ke round 16 hakmat jong ke Bayern Munich ka badai ke club na Germany bat samanta usnam kalantia jong ke PSG kalakot ha ke semifinal hakmat ke Borussia Dortmund ka badai hi ke club jong ke Germany haba phaish kane ke jingi la kai semifinal second leg ha ke Champion League ka Dortmund persya ke PSG ha kane ke jingi la kai ka Dortmund kala la ban pelem ye ke PSG de chiko la not ha kane ke jingi la kai ha ke last step ke PSG ka bale la kai halaying joka kalapan isi syai ke jingklain bor jongka hanre wala ka taro kamla ban pen khi ye ke jar lamar ka jingla ban te la kam jong kirang abden jong ka Borussia Dortmund hado ban nakut ke last step omdan bala ban pen khi ya ke jar habawan ban peteng ye ka kala ka bar ke jingi la kai ka long ke bitanat shisha hado kata namar baro arteli kitim kila persyang ban pen khi ye ke jar handai detat ha ke menit kebesan peu ke Borussia Dortmund kali ban pen khi ye ke jar lingba uhomel bat hado ban nakut ke jingi la kai ke PSG kamla su ban pen pai ye kene ke gol badai lang ba kene ke gol kalau biang ke Borussia Dortmund bekan pelem ye ke PSG ha kene ke jingi la kai bat yo orang sendon sheka final ha ke Champion League jong menta usnam da ka balak ban pelem ye ke PSG ha ka aggregate gol da ar lanot bat ha ke jingi kon final ke Borussia Dortmund kan ha ban up ke we ni kitim ki ban kon semifinal shibet kemet ha pedang ke Real Madrid Borussia ke Bayern Munich kuble shibon ye piki paralo ki bucupai ki video ha kene ke channel ngin sekando pat ha ke we ke video kuble shibon